Da ka jingtmu ban penbha bat ban yarab ya ki jingdon kam jong ka school persara upper primary school kabadon ha ka snong lumumpi umsning menta ka sngi ka dorbar snong lumumpi kalawan shakmat ban yawer iki paitba bani shim benta ha ka that carnival fest arajar arphulai kabalai sngi kaba on sapenlong hamadan yo umsning kaban sedang nadu ka khatat nadu ka khatsau tarik urisau arajar arphulai Kanai kata masa kadai kabala penlong da ka dorbar snong lumumpi bat kadai na kabenta ka school persara upper primary school kumta ka dorbar snong lengba u secretary jong ka snong uba George Dekhar ulawer ki paitba banwan shim benta ha kanai kata masa balai sngi ha kanai kata masa ondon ru shibun ki jingya le kai pensngu tenat bat ki nong ruai nong shat papau na Ribhoi district channel di Nagalian untuk berdoa senang musim lumpi in pelong ya ke hat kami berfest nadu ke kata katlai berhasau terik Oktober ajar apply kini ke Carnival Fest ke jingtemu ujungi gelong ba kumba cukup mau kundiat ba don ke school berserak ba akademia UP juga pada harfan senam menjadi senam bila celebrate ya ke selbar dibeli di kumbalong hidup mentah kerang don tang hidup ke UP di hadir ke jia penbaik pada managing committee ringkat ke jia trelang pada darbar senam umsing lumpi wilayah rai mungkin upgrade lo itu school agak secondary di abayat kami pek di berkata cubun ke jia bangi hapan mau bangi di finance di nakalian kejungi di pelong di program dan fungsi bentar menginyo berniarap bertentu yang ke school menginlap upgrade lo yang UP secondary di kembali mentah ID buat bersnai yang building nak kalian coba dua bersnong nak sedang banyak mak dari kidon pakai istri jumlah bah ID buat kalian ke finance bah jumlah pendem aku mentah ini nak kata kepang nak kalian kejungi di narai mengipelong yang di Carnival Fest fungsi bentar dan rap di school di hakan ngopor ngkhot ngawari pi baro di parlok di bagi beton coba Tamri Boy bagi district Banyawan Nantensingan Banyawan Malaysia Bentalang ada tiga program kejungi nang bagi program jungi kelong basiso di kendiat awi pai di program ketiga sini program kejungi sedang nadu por sibuji aga kha tarik buat aga kha lai tarik kendon ke dancing competition overall nang tawar buat Malaysia Bentang buat aga tiga dancing competition the first prize kelong 10,000 but the second prize 3,000 but third prize 2,000 di harga kasau terik kindon ru di artis di man penberengnya ini ketika si kumba di sama one job soklet di way kaitor di lapau ha dari lum kasi yang kai Ricky Movi Walter Walang ini in sadon berperform ketika si indon ru berikut ya ketika si ke kasau terik dan DJ Mark di pensiun construction di harga kasau terik dan dulu ke bumper housing kebana kalian juga minum punya di organizer di labu organisasi 4 ke prize cuma ketika bumper housing dalam sangko wajah Malaysia.